Bihe ispediyenti çeker gömmet video korattan jabat. Ona bu asbatı yakka bu biligo bu butu yakka bihe bastığım iste bulamut. Bu biliyor çeyin komiskayeti büyüt Respublikan sayıga. Uçakta barık üstte yaktır. O benden ilakır bittere büyüt. Bir yönte o ayak günü higer diye kayar. Tonton bir şey dikkat edin. Анастасия Андреевна и Альберта Дмитриевича Никитина. Представляем молодая семья Айталины Петровны и Дмитрия Михайловича Петрова. Бурные аплодисменты нашим участникам, молодым семьям. Алексеева Гаврила Николаевича. Жюриге gün olarak mahagara xanete, toyqa bilerge kurduk. Talarga merek mustuk, barı naha çöygit, barı has bir digitalizmin kavar. Хотун били дайдутугар фригер отугар хүддэ гочугай өччат жыробраханига аста жактын барабын. И диплом первой степени вручается абсолютному победителю республиканского конкурса «Семья года 2022». Молодой семье Айталины Петровны и Дмитрия Михайловича Петровых, город Якутск. Биги Айталина онна Дмитрий Петровтар Жакускай кораттан элбе хоолог жекерген улахан олбут аял 6 класс, орто олбут Айтал 4 класс, онна букара олбут басты класска бараттак мечилден, онна күтүләк үс ол кенниттен же кыстанныбыт, бир хастак кыстакбыт. Онна бу бүлүү коратыгар калеммит бу ишe bayatı hüggaga kıttammıt.